Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Sizovula inkonzo yesabatha yasemini ngesihlabelelo samakhulu 224 224. Sizocela Shumayeli uMagcaba wazisiya phambili uThembeli asola lesihlabelelo inkosi Moses. Inkosi busupha babangcwele.
Inkosi masikhulu kwesithandazo. Amen. Amen. Leli thuba sizonika intsha yaleli bandla inabashu enhlayisuthi ubufakazi ngomsebenzi emihle nemikhulu eyenziwa amakhosi aleli bandla. Ibe selodwa nelensini ndidelani Inkosi imbusise. Manazaretha uma kulolu suku sesikhumbula ungalo zinde. Sikhumbula umvemvelo lemagqabha olwehlisa lo msebenzi nowahlisela kubantwana. Wayazi uNkulunkulu ukuthi wenzani ngokwakhe ibandla la kusasa. Ngolunye usuku ithi Inkosi inyanga izulu. Ithi ayazi kwenze njani babamkhulu ngoba lo muzi waseJudiya ufana neminye imizi. Ithi inyanga izulu Manazaretha akazi kwenzekani ngoba lo muzi uwona wodwa onengilosi eyinkosazana. Yonke imizi kaBombela inemizi ingilosi zakhona zingezesilisa zingamadoda. Kodwa yiwo lo ngakho ke Manazaretha anokubheka ukuhamba kweneJudiya ningoni ngeyiqhatha lengilosi ngoba inolaka. Lo muzi kimi Manazaretha isikhumbuzo ngangino nyaka kodwa cishe ngangikhasa noma ngangenzani kwakukuwo lo muzi bantwana baNkulunkulu. Ithi intombi engizalayo wasithole umama ngahamba emhlabeni uthi bengena edokodweni khona la eJudiya ebeze bekhuluma sebephuma bethi uma sithola kaze ngabonye lengane ayisekho emhlabeni. Bekhuluma ngabo bantwana baNkulunkulu lo muzi isikhumbuzo Manazaretha ingcwele. Kwathi intambama sokubuya ngishimgidi usuku lonke ngilele lapha edokodweni kwayiwe enkosini ilanga ingaphakathi kwathi ingane kaMshumelo ingane kaMkhonazi kabheka uzulu ayisekho emhlabeni. Kwabumamanzi namafutha ngaphakathi kwangasagunyeki imhlathi ihlangene kwahlika khona lapha ensinini wangivuza uShembe Manazaretha. Bantwana baNkulunkulu siyakubonga nyanga izulu, siyakubonga thime lenkosazana, siyakubabaza nyazi lwezulu kuqabadela uphambo kwethu. Uma sikubona nyazi lwezulu sikhumbule labo mama ababethu esabeka uzanemkhosi. Siyabakhumbula labo mama naze babesho njalo. Ngoba nje wena eJudiya unyazi luza nemkhosi emkhulu yabangcwele neingilosi ilapha eJudiya izodumisa unyazi lwezulu Manazaretha. Ingakho sithi yasabeka ngeke simsaba omunye umuntu ngoba nanga amagcebe eduze kwami njena ngizomsabuza nani yena uphethene esandleni. Ngoba nasa somusa phambi kwesunyazo lezulu Manazaretha. Ithi lensizwa umvangelo ngisuku isiqala lomsebenzi sihola. Ithi leNABACHU yakhelwe ukuba abantwana baManazaretha ukuthi bahloniphe, bakholwe, balalele bese bemsaba uNkulunkulu. Isho njalo lensizwa abantwana baNkulunkulu asisabunyazi kodwa wonke umuntu lapha kufanele simhloniphe ngendlela efanele ngesigaba sakhe kodwa bese siyamsaba uNkulunkulu ophambi kwethu. Amen. Ngisimkhosi omkhulu yengelosi idumisa yena Manazaretha. Sifuna abantwana abakholwayo ufuna Manazaretha abantwana emunye abayinkanyezi akhanye. Ngolusuku ukhula ngenkanyezi eyavinjwa yiqoqo limokholokholo lilibi liqasulwa ukuthi iyakhanya kanti wena ukhanyelani la iphimisela ngamathe lithi ukhanyelani yazi amanzi te kodwa iqishana. Sifisa abantwana abanjalo abohlambezana nonke izimo zomhlaba kodwa ngiqhubeke nikhanye abantu abasha nibe inkanyezi kuleli bandla ningakhanyi kuShembe kuphela nikhanye ngisho emakhaya niphuma kubo nibe zinkanyezi ngaba maxoxo. Nona aba o3 star yonke into enkulu emhlabeni ikalwa ngenkanyezi. Khona o3 star, khona o5 star, khona o7 star. Abekho o3 frog, ixoxoke ifrog ngesingisi. Inkanyezi star ngesilungu. Manazaretha ingcwele ngolunye usuku ithi inyanga izulu babamkhulu wabiza umamashe wabiza ingane wathi azigide Manazaretha.
wathi ayigide uthi babamkhulu Nazaretha ke umthandazo wangempela sokuyiwo lo wokusina ngoba la ethempelini awusekho umthandazo kuthi ukuthandazwa kube khona othi umunye sengathi umacabanga afa uthi bathi akekho umuntu othi mesemgidini esina acabanga umthandazo ukuthi ungathi ngakhona umuntu ofayo. Siyacela abantwana baleli bandla nikufunde kuyikho nifunde inhlonipho nilalele nithobe siyafisa ukuthi njoba izimo zinje ningangeni kuzo kodwa abantwana baleli bandla ababambane sibe munye phansi konyazi lwezulu Nazaretha. uNkulunkulu lo phambi kwethu Nazaretha leli bandla lakhe kamnandi unyusuku bamkhulu engenisile abantwana baNkulunkulu emzini kwaBhengu ngapha eNdwede uphethe ishumbu lakhe usuke emfuleni kuthi umbombela mayifikile ngisho intombi zayishiya amasoka neyingothi zishiya abakhonyana bazo Nazaretha kuthiwa khona insizwa ayifuyile inenkomo umnumzana kwaMchunu kuthiwa abantwana baNkulunkulu bethe sihambile ingodusi yakho ithathwe lo mnumzana ohlala kwaBhengu kuthi uyathatha induku ezimbili insizwa yamhlangabeza ubhombela usuke emfuleni ephethe ishumbu lakhe lamanzi athi yasho ngathini mangikushaya yamsikaza wathi ubhombela usungishayile Mchunu usungishayile Mchunu wahamba Mchunu abuyela ekhaya kuthiwa lalanga ingalo asikaza ngawubhombela kuthiwa nje beneyinkomo wayikhipha inkabi ethambana ongcela into ethelele kuphakameni uthi babamkhulu hawu Mchunu uzoyithela into ethelelwe ngenkomo yakho kodwa wena ngeke usasinda sekusinda izingane zakho wahamba emhlabeni siyabonga lezulu namhlanje NABACHU ina 32 years 32 years ukuphikelela abantwana baNkulunkulu umsebenzi kaNkulunkulu masowa magwala uzofa asiqine sikhanye nje abantwana baNkulunkulu singaba amagwala mohlele eqinisweni ungabe igwala ngoba uNkulunkulu uzokuvikela. Siyabonga Nazaretha siyabonga nyazi lwezulu sibonga nje insizweni nezintombi esibambisene nazo bakhona nkosi abagcoja bakaba right nyazi lwezulu bakhona bagoja bakabarathi abasigonile uNkulunkulu abasifundisayo indlela yokuhamba abangalo nomsebenzi wakho sengathi inkosi ngabakhumbula nemndeni yabo ikhumbule ngazilwezulu selukwehlala ngezandla lisuthi sibambe nje kahle ibe nokuthula singene nje kulokho esikuthunyiwe ukubabaza ushembe izinto zaleli bandla zinabantu abadala noma ngabe uzweni noma ngabe uthandani ungakhombisa ukuthanda unyazi uzulahlekelwe inhlonipho benakho uthanda unyazi. Siyacela Nhlanhlisuthi nithoba nje phambi kwaNkulunkulu sibabaza ushembe kuphela njoba simbabaza nyazi lwezulu uNkulunkulu akekho umunye ngaphandle kwakho bese besha bathi kodwa izitha zakho nyazi lwezulu ziyezilikhiphe zithi kodwa sobenze njani omkhona sidaleni NABACHU ngoba bona uNkulunkulu engcwele makugcwele ihholo omakhumba manje omhlaba zithi ingane mina nginonyazi lomuntu ngiholayo mina ngihamba nonyazi izitha zakho nyazi lwezulu kuthi zife angazi phoko bani ziye ebuhleni base kanjani iziphoqo ubani wayidala ushembe lento NABACHU inyanga ezulu wayikhanda sisemva konyazi silandela unyazi asibuye yena kuphela ngoba bonke labantu abalapha sihlangane ebuhleni akekho afika azomunye sonke sasize kushembe uyedwa sizomlalela esizomsaba ilona eseza ngayo ebuhleni. Amen. Nkosi buse sizilanga angenewa
Ayithethe inkosi enkulu yasebuhleni. Ngisukumela ngisukumela indaba entsha. uNkulunkulu yakulunga engambongi. Kuhamba umshanami uzalwa udadewethu omdala. Wahamba eRoots lapha esikoleni eGramstown athi seGqeberha. Usuku usalelo 2 hours ukufika ePE. Ubefunda khona efunda izifundo zobudokotela. Wayese ebhala nje kuma status akhe. Uzalwa ngoDisemba umthetho wakhe. Kodwa esebhala ngama status akhe wathi uyazalwa. Saxakeka ke thina uthi lengane izalwa kanjani? Bayifake imali, bayifisela izinto ezinhle abantu abangazi izalwa ngoDisemba. Uthe inkosazana engikhuluma ngayo kaShembe ebihlolwa ngoJuly ebuhleni. Ingane isifiselwa yafakelwa imali enza yonke into. Ntambama isiyabhala athi ngingadlala nina la. Ngaleli ndaba kaDisemba. Bayangilida kaDisemba mina ngizalwa manje. Hayi wahleka lokho abantu. Ekuseni ngakusasa yatshela abangani bayo khona lapha eRes. Yathi bangani bami sihamba ke manje siyo celebrate usuku la. Baxakeka nje lapha bathi asinamali. Wayikhipha yena ambeni kwezona. Wayikhipha yena athamba nezitolo balezitolo kwalungiswa. Wahanjwa koyiwa eBhishi uyolungiswa uyocelebrate lolu suku. Ayeke base befika eBhishi lapha nabadla baqeda bangena eBhishi. La ehlala eThekwini uze wahamba wayofunda lengakazangena olwandle. Wasithusa nathi ukuthi ushone ngolwandle kanjani. Awu ingane yahamba ingane yabona phambi isandla yahamba yosithela yasithela. Wathi ufuna ababhekayo abekho laba batshuzi bafuna bazawathola la kwenye indawo ngoba bhukude endaweni engabhukudwa kuyo. Kodwa kugcwele nje bhukuda nathi sathi sifika nje somlanda safika kubhukuda. Kodwa bekho abantu abagadile. Hayi kuphumeke ingane sekumuncu kunjalo lifike ke nathi kithi ucingo. Hawu ingane sishonile ikuphi kushiwo. Sengithumela umshumane uNdwandwe asemlazi. Angazi noma ngokuthi uyi-2-in-1 wakaZulu wasemlazi. Impondo Zulu. Mshumayeli angisakwazi ukusondela kubaba ngicela ungibike lapho bengiyisa ngizogida ngumuntu othanda ukugida insizwa ngisho njalo ngoba phela mongawuthanda umgida wensizwa. Insizwa ziyangazi emgidini. Abusenjube nami sesikojini. Bengisezi lapho sekushoniwe ngicela ungibike lapho kubaba inkosi yeAdams. Uma efika umshumayeli uNdwandwe bika kubaba uthi ubaba ingane iphumile nolwandle. Unyazi lezulu lolihleli. Uthi uNdwandwe iphumile. Uthi hayi kulungile inkosi ibabusisa. Hayi kulungile ke sivume ke uNdwandwe sesitshelile udaba. Kufanele silapha 14 hours ukudrive yakho. Bese ngifuna imoto nje komunye umfowethu ngoba nginayo umngane angazi ngokuthi umuntu osondele kumina. Anginayo into umngane. Ebese nginika le moto bese ngihamba ngiya eGqeberha. Ngishayele umsombuluko kuthiwa lengane ngolesibili bayingakhishwa ngale emakhazeni kaHulumeni izoshiswa nominye kwamanye amakhaza. Ngoba amakhaza kaHulumeni amgcina isikhathi eside umuntu. Ebese ke sihambe ngomsombuluko ngo2 emini sifike ngo5 ekseni. Ngishayela ngedwa la khamba noma singcwabisane uzokhipha ingane nodadewethu uma wengane. Sihambe siyofika lapha ya. Masifika samse rest basitshele yonke into mase sihamba semakhazeni sihambe siyomemeza ingane olwandle sibuye la. Angithi asike isikhathi ukuthi ngilalile nokuthi ngiphumlile. Ebese siyasuka futhi ngo2 isikhathi siqeda ngaso wenza yonke lento. Sesiyabuya. Sizanena ngiphumlile. Sisuke ngo2 ngale ngagcina endaweni ekuthiwa ikuqumbu. Khuluma lo nyazo lapha phambi kwethu. Engabe kuthiwa ngikho kwachitheka yonke into. Ngagcina ukushayela mina equmbu ngiphapha eMountain. Ngavuka ngaqalaza behamba nabo ngabaqalaza udadewethu lo lokuyana. Ngababuka ngathi babhekile bona babothi ngilele kudala. Umzimba uvume.
kodwa ushembe wayibamba yena imoto amabhenda lapha ngishawa la eMelmont la kuphela khona imoto wamangala khona wakho umgwaqo la wakho khona umgwaqo angikhuluma ngento ongafuka uyibona la wakho khona umgwaqo ufuna uhambe ngendlela angazi ngadlula kanjani lapha manje sehlela imoto elive umusuke imoto elusuku wehlele oxted lapha mala ukuthi imoto ihambe kanjani angazi ngikhuluma indaba obukhulu kaShembe ukuthi umshana wami yebo sambeka kodwa uShembe wasave ukuthi asibeke umshana phela ngoba kunidumbe izintathu zasezulala ngaphezulu kamshana ngiyayibonga lento enyazini lezulu kakhulu ngoba angazi ukuthi ngabe abantu bathini ezweni lakithi uthi uShembe wani lo kanti njengamanje uShembe muhle ezweni lakithi ngami iyonto efunakalayo le yangabi mubi ingabi njengula baphumlile abantu ukhona ke into embi kwesinye isikhathi sengihlala phansi khona into embi eyenziwa abantu bahambe bayohlala ngomuntu uShembe ohlala ngomuntu angabe inhlanhlisuthi noma ngabe ibandla liyohlala ngomuntu kumshumayeli agcine senomuntu angamfuni abafana umfana uyaphuma ke uthi uSipho lomfana uya koshaya inyoni ngikhuluma le ndaba nje ngihlale phansi uyoshaya inyoni umfana uya ayishaye izimhlule abuya kumeza ungena nje egcekeni avela bona idada lapho kwala ekhaya shani lahle phansi kanti ulishaya nje okwentombazana udade wabo kumbukile wathi uSipho ushaya idada kagogo wathi uqela ungamtshela ugogo ngizokwenzela noma uzokwenzela noma indoda ayike into engizenzela yona kwenzela noma yini wathi awukulungile thula lashona ilanga wathi ugogo wemzukulu wami eshintombazana phela yona epheka lekhaya washa izitsha wathi lo Sipho wathi uSipho ya wathi geze izitsha wathi lo hayibo wentombazana lekhaya wathi idada washona khona uSipho wayiwasha izitsha wazi isazelo sakhe wayiwasha izitsha uSipho wayiwasha izitsha waqeda kwahlala kwathi nya mase kufanele kuphakwe ndodakazi yebo gogo phaka siphakele Sipho ngokwazi isazelo uSipho wasukuma wenza kushiwoyo sahamba isikhathi yenzeka lento noma kuyowashwa abize lo Sipho wathi ngelinye ilanga umkhulu omkhwenyana lo gogo wathi sohamba nawe wena ndodakazi wena ndodana yami wena mzukulu wami esho uSipho siye nawe kohola sizothi mase siyabuya kohola sibe sizile ekhaya yasho kanti into entombazana ayizoba mina mkhulu wathi lo hayi umkhulu ubize mina wathi dada washona phansi ke lo ngoba uyazazi isazelo sakhe yaqoqa intombazana yahamba intombazana yaya esitolo uthe ngesikhathi ihambile wasala lo ugogo nogogo uthi ugogo weSipho yini lekudlayo mntana ngoba ngiyakubona ukuthi khona into ekudlayo uthi akhokha mina nginankinga mina ngiright nje kabi anginankinga hayi sengihlale nawe isikhathi eside ngiyakwazi uShembe usehlale nathi isikhathi eside usazi kahle sonke uthi sengihlale nawe isikhathi eside ngikwazi kahle ikhona into ekudlayo uthi hayi khokha nginankinga uthi angeve ngoba unenkinga idada lami lo walishaya uphuma koshaya into uyayazi into wathi hayi ngiyayazi lonto le ngangimela iwindini ngikubuka ugogo ngishaya uthi awukushayela intendela kanje kwakuhle ke wamhaka wajabula kwahlalo kamnandi babuya laba ya uma befika laba sebefika la lishonilanga sekufanele kwashwe izitsha wendodaba mzukulu wami eshintombazana uthi gogo uthi kwasha izitsha uthi ke lo Sipho uthi uSipho ya uthi washa izitsha uthi ke uSipho hayi ngenze lo uthi lo idada athi lo likagogo ungaboyenza into yohlala ngomuntu komunye kanti uShembe useyayazi kusibusele kuzweni selwe izibopho awe mkholole dolini yadinga awe yeselwe
inkosi enhle yamaNazaretha unyazo ezulu. Amen. Ngumntwana wakamkhwanazi emzini wasempuza. Amen. Kunencwadi ka-40 hlabelo verse 1 ayifunda uzoyifundela nje noma ngayibuki. Ithi Thixo sizwile ngokwenza okwenza emhleni yakho yasendulo. Indaba ithi Thixo sizwile ngokwenza okwenza emhleni yakho yasendulo. Amen. Siphanga mkhululi wethu, siphanga Thixo wethu, siphanga Chibi logeza izono zethu. uNkulunkulu omuhle, siyabonga Nkosi ukuguqa phambi kobuso bakho. Kunabazali bami Nkosi, intombi endala zakithi Nkosi, ezakubona Nkosi emhleni yakho somqalo endlela. Zikhona nje ekhaya ngishile Nkosi. Namhlanje Nkosi zithatha ungwena Nkosi. Zasitshela Nkosi ukuthi wena Nkosi awupheli. Zasifundisa indaba yakho Nkosi ayipheli. Uthi ugogo ngolinye usuku wabakhawulana nawe umqalo endlela. Uthi wayephethe utiki. Uthi wawufake iduku eThembalimbe. Uthi bahlala ufake iduku leNkosi yamaNazaretha. Uthi wasumkhawula ugogo wasumkhawula ngalo suku uthi behlale bezonikela bonke bephethe utiki. Ngiyambongela lapha khona ugogo. Ukhona sezela kamthetho. Ngiyambongela. Ngiyabonga Nkosi namhlanje Nkosi amkhumbulile. Uthi wabuzwa ngonye usuku umemeza. Uthi ubophe ihliphi Nkosi yamaNazaretha. Uthi wasushaya ikhwele inkomo zilima phakathi komuzi waseThembalimbe. Uthi washaya ikhwele. Uthi uma uqeda ukushaya ikhwele inkomo zayijika semthami zibuka wena. Uthi zihambe inkomo zihambe bese ushaya ikhwele Nkosi. Uthi bese ziyaphenduka zonke kanye zishiya makhethe ibuke wena. Uthi waxakeka ukuthi lo muntu onza njalo oshaya ikhwele bese zonke izinto ziyamlalela umuntu onjalo. Size uNkulunkulu ongafani nabanye abantu ababakhona. Size uNkulunkulu ongayikhuluma inkohliso. Phakathi komuzi wakithi empuza wayisuke evala abahleke. Ngawo umfundisi uDube wayesha njalo wathi befika sempangeni wayesebuka iphalishi wathi bade bamqala ndlela wathi bade bami wathi thina lapha siyakhona asikulahle ukudla. Uthi waxoshana bade bami uthi baxosha obukhosini behamba naye inkosi yamaNazaretha noThabethe. Uthi baxosha ukudla bahamba base befika edolobheni eCharles Bay. Bafika eCharles Bay wayesehlala kunesibhedlela esikhona lapha eCharles Bay esikhulu esimhlophe wayesemakhona kwakunesihlahla esikhulu lapha. Wayesehlala khona wayehlala wabuthisa esephumulile nabantwana bakhe ayehamba nabo wayesebuthisa uthi bambona umqala endlela eqonde esihlahleni wayesegubha ngobhoko wayegubha ngobhoko base bambuza bathi wenzani umqala endlela lapha. Uthi wathi batabama hawo batabama uthi wangihlezi la ngibona lokho ngigubha uthi ngifukule esibhedlela. Uthi siyangifukula esibhedlela uthi sathi ngiyahlala ngingakwenza isikhona ngobhoko uthi siyangifukula esibhedlela. Uthi siyangiphakamisa esibhedlela usiyangiphakamisa uthi batabami alobheka. Uthi wayesesuka wayesewela ngaphesheya kwesibhedlela lapho kunesibhedlela kunesihlahla khona. Uthi wathi batabami alobheka hamba lesibhedlela lesi kube esabantu abamhlophe. Uthi kodwa siyagcina singabantu abamnyama samaNazaretha. Abamnyama bangena esibhedlela manje babeyangena lezi zikhathi eziphambili. Wayesewela ngaphesheya ubheka namhlanje basebadla nokudla bekuphethe lapho ubheka khona lapho abadla khona seno KFC. Sinayithinda bashep. Singamfanisa lobani ushep. Kodwa lekusathane. Kwaku-1932. Size uNkulunkulu ophilayo. Sizofuna uNkulunkulu ophilayo. uThixo ophilayo. Ezweni ethize. Kwake kwenzeka. Abantwana bakhona benenkosi yabo. Bahlala labantu nenkosi yabo. Kwase kuthunyelwa inkosi yasicela ingceku. Ubayitshele zonke izakhamuzi. Bonke abantu bendawo ube behambe beyovuna. Thoba hamba labantwana laba bathatha amaphakethe, bathatha amaqoma, bathatha zonke izinto
beyothela enqolobaleni bavuna bahamba bothela enqolobaleni bavuna bothela enqolobaleni abanye babo base bebona Nkosi wangathi wendlela ngathi bahamba bavuna babuye nabaqoma abo bengaphethe lutho bathela inqolobele baphethe utho bathela inqolobele baphethe lutho yayisigcina Inkosi yesizwe yathi lungile abantu abami hamba niyovuna futhi bahamba sebekhathela abantu bengasafuna abantu bahamba bavuna abantu yayisithi Inkosi yesizwe bangathisa lutho abanye yayisithi Inkosi yesizwe kulungileke lokho esenikuvune manje sengokweni bahamba abanye bengaphethe lutho bahamba abanye baphethe utho bahamba bavule encane baphethe kancane sizakushamba njalo njengoba kuyisabatha uNkulunkulu njengoba silapha usazi inhliziyo zethu uzosipha ngomlingana weinhliziyo zethu Inkosi usenikuzwile kanti umuntu uyisiula Inkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha unyazi lezulu. Umfana wasebangadini lo omshumayela ethempelini laseSiphiwe eMkhambathini. Jehova nyazi lezulu sifanga wakho Nkosi yamakhosi siyacela ukuthi okhokho nobaba omkhulu wethu uguqa wethu lapha kube kuyabakhipha esigodini sosizi. Amen. Ngoba shembe nyazi lezulu uphelele uThixo uvele ezulwini. Lapha ezweni lakithi kugula ugazi lami megula aza makumbamba lokugula bese vuvukala umuzi wakhe usemncane athule nje abe umuntu ofile wagijinywa uantu ayalelwa zonke inyanga wayalelwa ngapha zayihamba naye inkomo ikhona nje sinyisithole esakhe ngwakithi sihamba siye enyangeni yasinukela inyanga ngoba yathi izokuqeda lokufa kodwa ayibange iqeda kodwa nyazi lezulu usenyameni yakhe emzimbeni wakhe wesithathu Nkosi kwakukahlongwane emzini osebhobhonono lapha khona Nkosi ewakho lo anti kolesine kwathi sekuthandazwa waphuma efodweni Nkosi amafodi emathathu kuba abamkhulu umqalo endlela Inkosi ilanga kusekuba Inkosi nyanga ezulu waphuma efodweni Nkosi wakhuluma naye bukhoma nomzala wami wahlala esihlalweni Nkosi wakhuluma naye wamuzwa uma wakhe ekhuluma ngesikhathi kuthandaza wathi uyamphebeza ngesandla kodwa waqhubeka wakhuluma yena Inkosi wengayiboni kodwa ingane yakhe ibona Inkosi ithi Inkosi inyanga ezulu mase kuphunywe la otshela uma wakho ukuthi iyani la niyakhona kodwa ngolesibili ngidinga izivele la ngikhona ngoba Inkosi umhlangano osezivele ushembe umafunda kude khona inyanga ababeya kuyona ushembe wababona bengakayi usacabanga ukuya uthi iyani la niyakhona kodwa ngolesibili ngidinga izivele la ngikhona mina nawe noma singayi ebusuku kodwa iyasibona ngoba yakwazi ukumbona umuntu esacabanga ukuye ngakayi nokuya bayikhuluma indaba sekuphunyiwe baya ubaba kamvangela umgwengwe ukhona umvangela umgwengwe osanda khamba baya kuba kwakhe washo wathi ngempela ngiyahamba ngezivele ngolesibili
bagibele eThekwini begibele ibhasi bephikelele khona ezivele. Kodwa kwathi kufikwa lapha umuntu oyegula ngendlela esimanga kwabikwa sekubikwa nje umuntu ophilile ngoba waba unyathela khona ezivele kwaphela lokho lokufa. Amen. Ngikhuluma ngale nsizwa isigaxa sensizwa manje inomakoti nezingane inezimoto isebenza kaToyota. Ngawe shembe nyazi lezulu. Amen. Ngiyayicalela Nkosi yezulu nomhlaba ngoba isizema sensizwa ingaka lesihlupho sayo. Kodwa Nkosi yamakhosi amandla okuza kuwe baba ngoba iBhayibheli lakho lela shembe ngiyayicalela lensizwa njalo bonke. Nkosi uyazi ayikho ngisho kule group enikele ngathi ilethe imali esitokofela ngokuthi khona bafika ngoDisemba nesamba semali engathi bazonikela isitokofela. Yena ke khona lapho ngoba uyaqala unyaka uziyophela kodwa Nkosi iBhayibheli lakho ni. Ngiyacela Jehova Nkosi yezulu nomhlaba engathi ungaze uyikhumbule. Ngoba Nkosi uphelele uvele ezulwini ushembe isimanga kuphilwa mahala lekhaya. Kodwa inyanga elikhopho inkomo abantu bangaphili. Hayi uthingo lenkosazane ngo2009 ayizinto zingishayile kukuve ngiyiphethe license code 14 emsebenzi. Ubheda kumnyama. Ngoba nakhona ngo2006 inkosi yafika ngile Free State ngenza yona license ngo20+1 ebusuku yathi mntanami iphoyisa kuzolala amasuye emapalini uzobuya nayo license. Yaro la kathathi truck iyaphambili iyabona iphoyisa lebhala. Ababengibukela sasifunda nabo basho irolo lokuqala bathi awafeyile. Yarolo kwesibili libhala iphoyisa ngazi ibhalane ngoba kokuyisikolokolo ozongena lo reverse yahletha one time yaze yongena emapalini. Ngabuya nayo license. Ayibo Nkosi. Zangixaka izinto zangikinya. Umsebenzi awutholakala ngakulona uthingo lenkosazana. Ngoba isimo sasibheda ngangiphethe ishumi. Awushaya ubheka uthando ubheka inhliziyo. Ngafika ngabika ngeshumi ngathi Nkosi yamakhosi angisebenzi kodwa ngine license code 14. Lathi uthingo ngicela ushemba kupha umsebenzi omuhle onemali banginezitha ayiqede. Kulo 2009 ngangena ngaqashwa iwarehouse yaAfrican Pay. Namanje ngisashayela khona. Hayi imali ikhona Nkosi ngiyayihola wangipha. Angisho nibole. Hayi wangipha Nkosi isula mina. Kodwa Jehova hayi wangipha. 2013 Nkosi yamakhosi size nomakoti wakithi la emndenini. Engayitholi ingane iminyaka isu7. Wazobika esiqalweni sobukhosi. Hayi namhlanje uphethe intombi Nkosi. Ayithola ngokusuka kulomuzi wala eJudiya. Alikho igama engasaqanjiwe lona. Wesebizwe ngawonke amagama. Kodwa ngokufika kulesihlalo sobukhosi wabika ecela ingane wayithola intombi ayinti yakhazimula. Hayi le ikhukhulelo ezikhona shembe nyazi lezulu ezweni lakithi inkombisile ukuthi uNkulunkulu ayibonge Nkosi. Wathi mawugcwala umngeni wathi ungabohla kwasekhamba ingane ithi uyawena noyise yasiyamuka emngeni. Amasonto azamathathu ngatholakala. Kwandiza ibhanoyi kwabheka inhlambi kwenzeka yonke into. Kodwa baze bathi abantu anike nizame naManazaretha ayothandaza lapha. Mhlambe khona okuzokwenzeka. Hawu nyazi lezulu ayibakubona ukuthi uJehova uphelele. Saya kolesithathu bangcwele sathi masifika. Sathandaza sibiza unyazi lezulu. Sathi masiqeda ukuthandaza sathi vuka umkhalela uzulu. Sagida sase sakhomba amanzi. Sathi masikhomba amanzi basho bathi selifikile unyazi lezulu kusho abantu abangakholwa Jehova sebekubonile. Kodwa wafika sihambe khona ngolesithathu wafika khona Nkosi emndenini wakhona kubona abangakholwa wafika Nkosi ngolesihlanu. Wambiza ugulwane ingane wahamba naye ujikajika uhamba uphakamisa amatshe uthe ufuna ingane yakho yabheka emgedeni ehamba neNkosi. Bafona sezwe indaba yaleso sibonakala usukwenzeke kanje kodwa iyayigama elikhipha inkosi yathi kulukhuni ngesonto sahamba senza ufuka nathi yathi mayixoxa indaba kwasuka umsindo endlini kanti lo baba lo wenza isithembiso ukuthi makulotola ingane yakhe njengoba engena amandla okulobolela kodwa makulotola lengane uzothatha inkomo ayinike umkwe wakhe zonke kwasiyazi idla inkomo kanti bathi ukuthela kwasekhamba ingane. Kodwa ngonyazi lezulu sanyazi lezulu siyacela uhambe nalomndeni manje nihlangane niyoyikhipha lengane. Kwawu9 kwenza ufuka nathi kwathi ngo2 yayisitholakala ingane isintanta ngamandla akho nyazi lezulu.
Nkosi usenikuzwile. Sobonana. uJehova ungumalusi wami lokho ucela phawu nezano kangena kwabheka uZulu baba yazi lezulu uThixo Shembe awehlulwa lutho ngiphethe eShembe yazi lezulu indaba wangenzela yona ku2012 abanye abaningi ngisengiqedisa isikole abanye abaningi bayazi ukuthi hawo mongena lezi ikhunga eziphakeme abanye baphasa kahle ngo60 ngo70 mina yazi lezulu ngangenzela nje ukuthi ngiqhubeka ngenzela uthisha ukuthi umsebenzi wakho ube lula nje ngithole nje lo mu50 ngamkhathazi yazi lezulu khona abagqilaza othisha kuthe yazi lezulu sengifuna isikole lapha eMangosuthu kwathiwa ngoba mfana nake awubagqilaza othisha uzongena kwi-foundation course le foundation course yazi lezulu idinga abantu abawu60 phezu kwenkumbi negidi kwathiwa sifune umsombolo ngahlangana inhlayisuthu athi hayi ngicabanga ukuza umsombolo eksena athi hayi inkosana lana khona la zalala khona Shembe kula ngathi ngiyafika ngunumber 100 awungathanda uthi ngiyosithola isikhala la kanti ekhaya ngihambe sengigqabile kuyaqhatshwa la ekhaya ngamafutha ngafundisa ubaba akukho kunye sikwazi amafutha nje kuphela sengigqabile ngancinda ngamaklaya bashaya umsombuluko nyasilezi ngunumber 100 mengibuka ngamehlo kwaqala ukuthiwa baphase ngo70 ababuye eceleni awu zahlungeka engabotha uShembe ngathanda ukuthi awuShembe ziyaphela ikhala sengilalela ngadliwa amakhaza awu kwathi awu laba abaphase kangconywana abangena ngajabula ngaphura ukutshela kanti ikhona indaba ephakathi bangenise abantu aba-extra siyahamba kulayini nyazi lezulu yamemezi lecturer ithi hayi ikhala eseyisele manje ziwu5 ngithi ngiyabala mina ngunumber 6 ngathi awuShembe uzwenza njani awungaqhuba athi hayi wena mfana wehluthu noma sengaphuma thina ikhala sesinazo zinhlanu awungathandaza lokho indoda ke iyakwazi uqinisela noma kufunakala isobho nami ngaba ileyo ndoda nyazi lezulu aqinisela nje ngashedeza the esafika lo mfowethu lo osewu number 5 se register number 4 wavetane nyazi lezulu walala
Yeah. Hawu. Ulele angiboni mina lo ngithandaza champion yaseZulu ngishamina yaseZulu. Wathi awu number 5 siyamcela. Hawu ngayikhweba inhla nami ishuthi yayinuka isihlahla shithi ayishukile nyazileZulu. Futhi ayisidakwa yisona nawe wena nyazileZulu. Ngathi ngayikhweba nyazileZulu tha uyafuneka lapha. Yathi ngiyeke na ngilele. Wathi hayi ngoba lo uzodlala woza wena number 6 uzongena. Ngathanda wathi sekubhala nyazileZulu. Ngithi ngaphaphama lethi yathi wathi qedwa nje uthiwa ngema yabiphaphama. Ngasithola kanjalo nyazileZulu isikhala ngangena emangosuku. Ngunjiniyela namhlanje laZulu ngenxa yakho baba. Indaba yami yokuqina nyazileZulu kuthe sangasasithola isikole. Singasakuthola umsebenzi ngakho ugqoka kabheka uzinyazileZulu. Ngathi baba ke sengifundile baba sengicela umsebenzi nyazileZulu wathi hayi osikusisa. Lo ngena uqinga nyazileZulu uthi uyafunakala ngomsombuluko kwi-interview. Yaziwa nge-interview bangcwele uyoqoqa isingisi usayini usibeke emashalofini wenze sure ukuthi umlungu uyakuzwa kahle kwami ekuzuma uyoshawa ihimsey kanti awufune umse ufundile wena. Safika nyazileZulu kwi-interview ngangu number 2 nakhona. Lafika indiyelo interviewer lasithi siyahlala lo ngena ucingo. Angazi lafunakala phela ndiya. Lathi hayi excuse me sir laphuma. Lathi selibuya lathi hayi ngiyaphuthuma hayi ngoba vele wona yabona ukuthi yawazi umsebenzi lethi HR igqalisela usutholile umsebenzi ngawuthola kanjalo nyazileZulu. Angibanga na interview nyazileZulu ngenxa yakho. Sithembe wena nyazileZulu Nkosi kuze senikuzwile. Wenu fanele ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni uNkulunkulu uNyazileZulu. Ngingumlondi wakamagubane eXhobe eSandanezwe itempeli engithempela kulo kuthiwa isensuka ngihlale. Amen. Ngizocela ukubonga kushembe kuNkulunkulu uNyazileZulu. Ngisaguqile bese ngicela ukuguqa kwami kungaphakami isono.
ebese ngicela Nkosi namathamba kaMagubane ngembetheyo la engawazi khona ngale kokufa Shembe ahleli kabi ngicela Nkosi wakhumbula bese kukhanyeni. Ngizobonga kuwe Shembe umsebenzi ongenzele wona uNkulunkulu omkhulu. Ngingumuntu nje kepha Shembe ngibe lendwangu yakho Nkosi oyikhiphile odakeni wayifaka ijiki wayigeza Nkosi wayineka yaqhama. Wafika Nkosi kumina ebusuku ngilele njengobusha esihlabelweni sakho somthandazo uthi uboyiphatha kahle indlela la kuyo ukuze uJehova angacuna ukukuza kuwe ngephupho. Angazi noma Nkosi ngalelo langa ngangiphethe kahle yini kepha Shembe wafika. Mawufika Nkosi ngibone ngathi ngiseDanhauser eNewcastle ngokomoya kodwa ngenyama ngikaze ngifike khona kodwa ngalelo langa ngangilapho Shembe. Mangifika Nkosi uthi mntanami sewufikile ngifuna ukupha imoto enkulu kakhulu ka2 million kodwa ikhona imoto engizoqalisa ngayo ukuthi uyigibele ngifuna ukukunikeza iBMW i3 series emhlophe kwakusho wena Shembe. Lo BMW kwathi kuDisemba ngase ngithatha umnikelo ka100 ngayonikela eThempeleni ngathi Shembe kwakumhla ka10 ngathi Nkosi sengicela ukuyamukela le moto owangithembisa yona owangipha yona kepha ngicela Nkosi namadlozi kaMagubane mawusungibusisile angenqabi. Ngathi ngilele ngalisabatha kade ngiqeda kunikela eThempeleni ngabona isalikwazi sikhuluma namakhehla amabili babekhuluma ulimi ongalazi kodwa ngalizwi igama bathi siyavuma. Nkosi yamakhosi ngiyabonga ngoba ngathi mase ngehla ngekhaya ngomhla ka22 Disemba kade nginikele kuwe mhla ka10 eThempeleni iBMW i3 series emhlophe 2019 model kwakushona Shembe khona. Yabonga Jehova. Yabonga uNkulunkulu ngoba Shembe ngigezwe nguwe. Umsebenzi Nkosi ongenzela wona omunye Shembe ngicela ungifihle madimoni nangaza ngifunani ngoba ngumuntu nje. Ngabona Nkosi ebusuku abantu bephezuka bedliwa abantu kodwa bebancela igazi abanye benamakhanda amabhubesi edla amanye amaNazaretha ngathandaza ngathi ngegama lika Shembe athi amadimoni siyakwazi lokho vele uzosho njalo. Wayesekhulumizwi emkhathini lathizwi thandaza manje lokuthandaza Shembe ngangikuliwe nguwe. Ngasho ngathi ngesikhathi sikaNkulunkulu umqalo wendlela nani khona uNkulunkulu ilanga nabakhona uNkulunkulu inyanga yezulu nabakhona uNkulunkulu uthingo lwamakhosazane nabakhona uNkulunkulu manje unyazi lwezulu kanti nisekhona wayesekusha umbani Nkosi ovele ezulwini wawusunamathela kini emhlane ngawumlilo kwayimina uqobo athi ayangizama madimoni asha. Cela ungifihle Shembe. Lengane yasekhaya uyisindisile Nkosi kufika isilwane esikinya iyamemeza ithi Shembe Shembe sithi isilwane awumeke njengoba Shembe bebangaka emhlabeni ubeza muphi uShembe samnika isikhathi ukuthi akaphendule. Wayesephendula wathi mina ngibiza uShembe owunyazi lwezulu sathi silwane uNkulunkulu impela lo senyahamba ngiphinde ngikuhluphe sicela usifihle uNkulunkulu nyazi lwezulu ngoba amadimoni ahlasela kepha ngaphansi kwakho Shembe siphephile Nkosi busise nikuzwile.
Hayi sike ezulwini. Baba ngingumntwana wakho Baba Nkosi amakhosi Nkosi ezulu nomhlaba Thixo omuhle ubuhle bokuphakama nyazi lezulu mayingikhethe inkosi Nkosi amakhosi umntwana wakho uvukane entabeni zasemkhomazi ethempelini lasemvuyini Nkosi amakhosi uye wafika ezweni lakithi usewubhombela isitimela samampondo Wathi Nkosi amakhosi ugudla kunindawo ngapha ngakithi kuthiwa isedlangezwa wadlula komunye umuzi kumbiwa kwakushona ikhehla lakhona uDube wabe usubuza Nkosi amakhosi ukuthi kwenziwani lapha kuleli khaya babe sebephendula bathi kushoniwe kushona umnumzane wakho lapha ekhaya wabe usucela ndlondlo yomusa ukuthi ucela ungena khona uthandaza nembala Nkosi amakhosi bakuvumela wangena wathi ungena wabucela ukuthi eke bame laba abambayo wabesucela ukuthi bapheke iparish nembala Nkosi amakhosi bathi besalipheka iparish wabe uwenza umsebenzi wakho Nkosi amakhosi wangena kulendlu ekwakhenqwe kuyo wabe usukhuluma ilimi zakho zasezulwini uthiwa Nkosi amakhosi kwazwakala uDube ekhwehlela ngale esevukile mayibonge inkosi amen Nkosi amakhosi ngonyaka ka2019 kuke kwehla isehlo Nkosi ngadlulela umntwana ngabe Nkosi amakhosi kwangu-April ngisuka eMzomusha eMnambithi ngase ngifika Nkosi emzini wakho eGibisila ngase ngicela ngathumela ingane uThanda uMagumede ngase ngicela ngathi Nkosi ngicela ukuthi ungibikele ezulwini ukuthi sengibuyile umntwana lo abengiphe yena uShembe kwamthatha kepha ngeke ngikhaleleke lokho ngoba konke esuke sinakho kusuke kumusa wakho uNkulunkulu bese ngithi ngiyacela ukuthi ungibikele ukuthi ngicela ukuthi angiphe abantwana esebezophila abangesekufa Nkosi amakhosi ngiyabonga Thixo omuhle yatholakala intombi ngo-2020 March ngiyabonga Nkosi amakhosi ngicela uNkulunkulu ukuba usenze sikubone sikwazi uze uNkulunkulu ungasali ngoba Nkosi njengoba silapha thina esamba nawe kuyenzeka sambe nawe kwapha Nkosi emihla yokugcina singakuboni ngicela uNkulunkulu ukuthi uze ungasali thina Nkosi usenze lapha Nkosi usiphe onembeza usiphe nothando lokukuthanda ngeqiniso Nkosi amakhosi noma bengakhuluma bethini ngawo Nkosi amakhosi kepha sazi ukuthi yini sisukele emakhaya nokuthi ungubani uvela kuphi ngiyabonga Nkosi amakhosi Asinda
ukuphephisa abamba enkosini ubaphunyuzwa ukuzidela ubalithande abesela Nkosi yamakhosi ngisukuma nokukhetha Jehova ngiyasiphezulu. Inkosana leni yasezweni lakamthethwa umbutho umthokozisi igama ezweni lakamthethwa ngiyakhuleka kaNkulunkulu ezulwini. Khulekela amadoda ngokhokho bami. Amadoda ayinekhwama emzini engisuka kuwo ngisuka emzini wasenhlekuseni. Emzini owahlusheka kuwo Nkosi kwakuzingelwa. Uhanjwa nezinja uNkulunkulu inganga. uNkulunkulu insizwe ezisalayo insizwe ezayiphatha induku engazezi ukubona shembe. Kepha Nkosi ngiyacela ukuguqa lapha uNkulunkulu wasebuhlenti ubakhumbula abazali bami. Ngiyacela shembe ukhumbula izwe lakithi ukhumbula inkosi endala yakamthethwa Jehova. Laphelele khona Jehova uzuyikhumbule. Ulenze shembe izwe lakamthethwa libuseke libe nokuthula Jehova wengcwele. Khulekela nendoda Jehova eyinkosi yesizwe njengamanje phethe ubhoko. Ngiyayicelela ezulwini Jehova wengcwele ukuthi ibe nothando nabantu. Nabantu shembe wengcwele ungathile ngayithanda izwe libuseke Jehova. Liyakhala shembe liyaliliswa lakamthethwa. Silinde wena simakade silinde wena bayede mnikazi wezinto zonke. Jehova sengidlula lapho Nkosi yamakhosi. Ngizokhuluma indaba ezimbili mase ngihlala phansi Jehova. Nkosi yamakhosi kuke kwenzeka kunensizwa enganwe kanye nayo okuthi umna kwethu yakamafuleka. Lensizwa yakamafuleka Jehova wengcwele uNkulunkulu uyenzela inkinga uyinikele into abathi second chance empilweni. Nkosi yamakhosi lensizwa yakamafuleka kuye kwaba nesikhathi Jehova wengcwele yaphe yaqondana nengozi yemoto isuka emsebenzini kwaku6 ngaleso sikhathi yayisifonela uMashanga ekhaya ithi Mashanga ngiyeza ngisekhaya ngisendleleni ngize ekhaya ithi mayiphuma lensizwa sibheke ekhaya isize kuwe siye kumkayo yathi masihamba lapha isuka eMatigulu lapha isebenzela khona emobeni yasihlangana nengozi endleleni ehamba ngetheze saseyishayana lezi moto ishayana uhead-on. Yasiphela lensizwa lapha phakathi bayihlaba bonke abantu bazoyibuka bafica itheze lifonekile linkatha lensizwa phakathi Jehova ikwazi ukuphuma kodwa Jehova wena uNkulunkulu futhi yomandlalo uNkulunkulu akekho umuntu okususa uNkulunkulu kuwe. Jehova lensizwa yathi sihlezi kunjalo isibophelile kusalindwe labantu abazoyiqaqa shembe ithi yezwa siqhuma ikhanda yayidabula ikhanda ekhanda lawo shembe bifaka uphindi biphukeka u7 kunobhambo liphukile ngazi iphaphu umzimba wonke uphukile Jehova. Kodwa Jehova ngoba wena uNkulunkulu uyakwazi ukumnika umuntu umusa uyenzela umusa lensizwa umna kwethu. Kodwa Jehova ithi sekunjalo lensizwa ithi kwakhala insimbi lapha ekhaya yakhala kakhulu lele khala njalo basemzini wasebuhleni uthi yakhala kakhulu ithi avokala kwaphela ubuhlungu uthi kwakhulumiswa emoyeni yathi siyahamba emhlabeni lensimbi isikhala kancane ithi le ndoda yakamafuleka yathi mayiphendula yathi hawu shembe shuthi namhlanje umzwa kithi uyaphela ngawo ngoba sekuhamba mina. Hey shembe twabona wakhambuka Jehova wezakalizwi lakho lithi hlabelela isabelelo unumber 3 uhlabelela uverse 2 uvuka ithi yathi yahlabelela lensizwa lehlabelelo yazi ukuthi ingaphakathi ligcwele likwazekile iphaphu yathi yahluleka ukuhlabelela yathi yasibuka isabelelo inganasabelelo ithi isabelelo savele sandleni sakhuphuka nayo ngikhuluma ngento enofakazi shembe umuntu okhona ohlezi lapho kwaziyo ohlezi ofikile nakweza ukubonga Jehova. Ithi mayibuka izandla uthi kwaphuma la number 2 ithi yathi zama ukuhlabelela wabamnyama wangahlabeleka ithi lensizwa yasikhumbula ukuthi
ngayisulu hamisha sihamisha le ndoda yasihamisha lesihlabelelo ithi kwaphela ngaso sikhathi uhlungu le ndoda yasilala yanqamuka yafa ama-hour le ndoda angaphezulu ka-12 ithule yazi yabuya yafika esibhedlela ithi le ndoda kodwa la ngiyakhona ngifuna ukuqinisekisa uNkulunkulu bakho nyazibezulu ukuthi uNkulunkulu ngempela ithi le ndoda shambe isifika esibhedlela sebekwenzeka konke esibhedlela isiyaphuma le ndoda iklinika ekhanda odokotela babuka bathi usinde kanjani sekusiba enye inkosazana yentethelelo iyambika ezulwini ithi shambe ungafuleka umalume wami useginqela emoto ushayeke kabi uthi ushambe ngiyazi ngizwile ushambe umbiza ngompandla lo muntu ukhuluma ngomuntu amaziyo uJehova ithi yasisuka lebandla isihamba nensizwa yakaqimba enye emashampani sebebheke kuJehova sebeya kuye emthula sebuhleni isiyabonga ithi mayifika kuJehova ithi uthi wempandla yini ungakwazanga ukubona isihlabelelo shambe kanti usifihlelelani ubukhulu bakho ithi lensizwa hawu shawuthi shambe usuyibuza lensizwa life ithi wena mafuleka yini ungakwazi ukufunda isihlabelelo ithi hayi wena mpandla inkinga yakho wena awuhamba u23 ithi zibani zakho lezi ebezikukhanyisela ebesayifuna ke ikhanyise zanaba ukukhanyisa kodwa thina oshambe sasasikwenzela umusa shambe ngathi ungasimela ngalowo msungasilahle ungathi ungangasilahle umhlukaniswa inkunzi ezimbili sayibhekele wangela phakathi kodwa shambe ngathi ungama njalo usibheke usithande sekhuluma indaba yamogcina basenhlala phansi eJehova siqinisekisa ukuthi lapha sihlezi khona sihlezi ngeqiniso asingatatazeli noma singandiza ishona ngaphi inyoni thina sihlale phansi ukudla kuphansi la ekhaya ebuhleni Shambo ingole ngikangathi ngisa kuwe ngihamba nendaba enofakaza ngikhuluma into abangaze ngiyibone nengayazi ngikhuluma into engiyaziyo nengiyibonile shambe engabiza umuntu kusasa ngise naye kuwe nani lo muntu Ngithangisa inkabanza sabasibele nokuqala ke basibeleni ngiyakhona ngathi mangifika shambe base ngiyanikela ngathi ngihamba lensizwa ekamkhwanazi uxolani yabakana ngoba umshumayeli ngihamba nawo lensizwa ngathi manginikela Jehova engcwele kuwe wathi wena hamba wena ngifuna ukukhuluma nawe ntambama khona abantu engibalindile hey shambe inkinga Jehova inkinga ngeke bekwenzela ukuthi shambe uNkulunkulu wangempela Shambe lensizwa sangimisa ngiyabuya shambe ntambama ngo5 ngesikhathi sishilo ngafika Jehova umile ngasaba ukusa kuwe ngaguqa ngathi Jehova engcwele ngapha waphenduka ngiqhweba wathi gijima ngathi mangifika kuwe Jehova ngathi shambe sengilapha yathi konje buceleni ngase ngisho ngase ngitshela ngashaka amakoti ukuthi bengicela namakoti wesibili wena shambe wavela wakhipha isandla wathi angitshela igama lakhe nesibongo Manje ngashika manje sibongo sale nkosazana engangifisa ukuyicela ushambe wakhipha isandla kanjena wathi hawu mfana wenkosazana ngeke izigane Asazi nina ngoba sengiphosta kangaka esontweni hey ngazi ukuthi mina ibhiki yafihlwa ngazi ukuthi mina ibhiki awuyibeke obala asinazi nina elithi manenza izinto nenzela umhlaba ngoba sazi ukuthi yenza ngoba nifundiswe like shambe impucuzeko yakho lapha ezulwini engasenzi shambe silahle umthetho wakho Ithi masifika ushambe kimi sasayibonile le nkosazana ukuthi ngeke ikwazi ukugana kimi ngithi mina ezulwini mshambe ngikhuluma ngento ufakazi ngangikwakusho ukukhuluma nami ngathi shambe le nkosazana ngicela ukuyiyeka uthi shambe mfana wami ngeke senzeka le nkosazana ngoba nje sushila ukuthi uyayicela lapha engilosini zayo seyibhalisile kimi yikho nje sengikwazi ufunda umbhalo wayo seyibhalisile kimi seziyasho ukuthi koba umkakho la Asazi nina ukuthi ningake nicelile nayishiya nayicela sahlukana nani kodwa akulungisha imshadweni yaphika kodwa la ikhasi uceleka u5 ngoba wena uneyimoto unemali nakho konke ulokhu uphile nje uyacela ufuna abasebenza kahle ufuna right Waseyitha ushambe wathi sasho njalo ngathi uNkulunkulu kulungile Nkosi yamakhosi ngoba sekushizwe lakho uthi angikwazi ukuhlukana nayo shambe silalela izwi lakho ohlulwa ukulalela izwi lakho shambe simasomenza njani Ngathi shambe kulungile Nkosi yamakhosi ngiyoshaka ngayishada le nkosazana ngaqeda ngenza konke yathi mayifika ekhaya siphuma yasiyenza lento yayisho Jehova ngoba ushambe umlomo ongathathi imaka yasiphuma yawushiya umuzi yathi mawushile asengikhubeka kakhulu asengithatha intondo lemhlophe nebala limnyama ekhanda ngaye evusanani ngizwile Jehova ukuthi ugaya khona ngaya khona evusanani ngathi mangifike evusanani Jehova engcwele ngafika nale ntondo yami yayihlaba zonke intontolo lento lihlaba zonke intontolo ngathi ngibophe ngasukuma ngathi mangifika wathi thatha le mbuzi yakho ibophe lapha akazi shambe wongibone ngani
ngathi mangisusa lembuzi yami ngibopha yodwa ngase ngibuya lapha ngizoguqa kuwena Jehova uthi khuluma ngithi umakoti uhambile shembe ngilapha kuwe ngizomsula ngenzela ukuthi nasemndenini esuleke yabe yangena phakathi yabuthana lentshaka ezulini ukhombe labuthana lancane langena esihlalo lavela lihana esihlalo bathi ngangelibuka ngasabhekeki lanjani ngangenzela into eyodwa ngathi inkosi yamakhosi okushiwo kuyiko kuphelele wathi suka manje mfana uphuthume ekhaya mawufica inkomo yokumqhoyisa womqhoyise ngenkomo enjani ngathi wonke inkomo azebhlama lemhlophe wathi mawufica ulusu lidlutshane uyokuphelile umshado wakho nale ngane bathi shamba ngiyabuyela kuwe ngasukuma lapha Jehova engcwele bayikhona umshumayeli umthiyane wasempuza wayikhona umshumayeli wasevusalani babekhona abanye abagqotshana belapho ngasukuma ngahamba ngathi ngamagatha amabili abathathu ngasengiphenduka ngathi Jehova engcwele hayi le nkomo sayidla shamba iseke iminyaka simide sidlile wathi yabona ke mfana ngoba wahlala enkomo le ntombazane ngeke izokwazi ukusuleka wathi lapha esimongo sakho wathi ubhala igama lakho nesibongo sakho wathi amahlombe akho esayidini lakwa left ubhala igama lakho nesibongo sakho wathi yoba ngeyakho le nkosazane yozife umkakho wathi thina boshembe lapha ezulwini lasebuhleni awukho idivorce ayikho umshado omunye lapha khona unkosikazi ekhomba ngesiqithi suka sekuphelele asazi wena Jehova ngoba shembe silekelele kuleli bandla singalona into kaShembe shembe amakhosikazi seshimizi afuna ukugana isibili manje ayashomana enza into zawo ayahlangana athi soshiya lo phinde siyothatha isibili Jehova sazi ukuthi sokwenza njani kodwa Jehova noNkulunkulu awukho uNkulunkulu sawubele kodwa shembe ngikhumbula indaba eyokugcina Jehova lapho khona owawetha ngobukho inkosazane entethelelo eyafika lapha evusalane eduze kwami yathi yanikela lenkosazane ithi ngishawa indoda angilali shembe ngishawa indoda zonke insuku uthi ushembe wena ushawa indoda ushunyaze ithi yabo ithi ushaze unyaze awuvula ifoni yakho ngifuna ukunifakazela place kulo namhlanje siphelele Ziphi ifoni yakho yasivula le nto thele ifoni yakho yasithi hamba yasithi vula le WhatsApp yawuvula WhatsApp yasithi hamba khuluma ngento mina abafundi abashumayela abathize bayibona yathi vula le WhatsApp lo yasivula le nkosazana uwole ntathele le WhatsApp yathi yabona mntanami lapha yini le ubando yayale nkosazana endathele hali wathi indoda yakho le wathi impela nenkomo wathi ayisekhaya angithumane lena yaseceleni wathi yabona ngani yami usuka kule ndoda yakho uthi mawusuka lapha ekhaya ufika amadoda akulo yamsi ahlezi kule kuwe akaphi inkomo zawo etshela umfana ukuthi shalo umuntu ngcolile Shembe engcwele sihawukele siyawubela abantu inkosazane yentethelelo iyasebenza inhle Jehova kodwa inika second chance angiqale ngayo inkonzo ngathi second chance uqale wabanika second chance empilweni kodwa mubu umuntu Shembe esenika umgwaqo netiyela ebuye Jehova yobambelele udakeni akasina ngabantu asithi basunike umgwaqo uyeke enye indlela yathi lenkosazane yakhala kakhulu yangiswa mayikhola lapha ikhaliso ukuthi uShembe kushayiswa into eyodwa ushayiswa iphunga ofika la emsini wakho usufika nephunga lokomnyumusi lamadoda omnyumusi efika lamadoda asemshadweni akushaya Jehova engcwele ungaheke kubo uNkulunkulu kimi khumbula Jehova umndeni wakithi khumbula Jehova nesizwe sakithi kwamthethwa khumbula Jehova nababa uNdonda ukhumbule nomama wamthethwa Shembe nami Jehova engcwele ukhumbule ebhizinisini ungenza Jehova kube nokuphiphula Uliswa gale
ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazo oluhle lasezulwini. Bantwana abahle basezulwini, umfana lo wakwamthethwa lapha kwesakamthethwa. Njengoba ngiguqe lapha bantwana abahle basezulwini, ngiguqele ukufakaza ukusho ukuthi unyazo lwezulu lolu inkosi yethu. Amen. Unyazo lwezulu maNazaretha mhlawumbe ziningi izinto uShembe angenzele zona engaguqa lapha phambi kwabantu ngiyifakaze, kodwa ngafakaza into eyodwa phambi kwenyazo lwezulu ebantwaneni angiphe bona. Wafika uthi ngolonkosazana la nginika ibhodlela lafike laba beka phambi kwami lathi naba abantwana bakho baqambe. Kukhona into eyodwa uMasiphika uthi inkosi ephethe ubuNazaretha unyazi. Nikhona amandla amahle Nkosi. Ushebanga singasiza singagaxeli endabeni ukuthi unyazi lwezulu sibe ngamaphekula kulo. Ngoba unyazi lwezulu kuba bonke oShembe esibaziyo, uma ngithatha ukubheka yilo lodwa eluthi luShembe la liphinde futhi libathe uShembe semoyeni lukugijime wonke umhlaba. Lokho ngeke sikuphike maNazaretha. Sengikubonile lokho kakhulu. Uma ngathwa namhlanje na unyazi lwezulu sithi akuyona inkosi singabaqamba amanga. Njengoba sibuthele lapha nje manaza amahle enkosini, unkosikazi wami uMagumede wathi uma ezobeletha kungabeletheki, wasethi uma kade lapha sethathwa isithongwane walala esengithetha kubeletheki. Uthi kodwa wathi ekusukelele wayesebona unyazi lwezulu lugijima phezulu phezulu, lithi kanoma kodwa lo mfana ulele kuphi. Kuba bonke oShembe yilo lodwa unyazi othi mawulibiza lisabe. Iyodwa into engixakayo, ngicabanga into eyodwa nje masilandela unyazi. Ngoba unyazi lwezulu khona izinto ofana siyibheke ngaphambi kokuba siphike ukuthi uyinkosi. Khona ofana siyibheke uma unyazi lwezulu lungesiyinkosi, lukwazi kanjani unyazi ukuthi lusinike intaba iKhenani ifanele bonke abantu. Lukwazi kanjani unyazi lwezulu ukuye luhambe luyahola ngisho indlunkulu, isilo sikhulu, imbubo enkulu ihamba namhlanje behamba isifuwe sonyazi. Beke ungeke kwenzeke lokhu unyazi luhamba lodwa lingenawo ubhombela. Lukwazi kanjani unyazi lusumi sishosha esizasiyo akekho ngasi isishosha esasumswa unyazi le engonyameni, akekho ngasazi isishosha esasumswa unyazi ethembelisayo. Kodwa kukhona abantu abasanenkonto unyazi akusiyona inkosi. Ngakho ke ngiyazi inkosi yami siyibholile kade ngibafu amen siyabheda lene yami. Ngibeka into elula bantwana abahle basezulwini, ngibeka into elula ukuthi amadimoni njengoba babelapha esitalweni, njengoba behlezi lapha esitalweni, ubaba uyafana njengoba ethe ubhombela uyobuya eseyinkosi yesihlanu. Ubhombela ubani owayibhala ubhombela ukuthi uyambeka, ngoba ubhombela wabekwa yiswe njengoba kuyibhombela nolapha esitalweni ubekwe yiswe kabhombela. Uma sikholwa ukuthi ilanga lamalanga nobaba inyanga yisulu, inyanga yisulu nelanga ubhombela wabhala incwadi emini ilanga libalele wasebeka umnqayi phambi kwelanga, wasuka lapho phambi kwelanga wayesebeka umzobe phambi kwenyanga yizulu, wayibhala incwadi nje emini ubhombela. Kwabuye kwasuka inyanga yizulu yona uqobo selihambile ilanga sesinikiwe inyanga yizulu thathela umsebenzi. Kwasuka yena ubhombela inyanga yizulu yaqonda ukugandagalo nganasitelinga yakhipha incwadi yayisithi hayi nansi incwadi yomemezelo uthingo phezulu ekhanda lami lamenyeza uthingo. Uthi abaselihambile uthingo ngeke ukuthi uthingo la sesihlasela kakhulu amadimoni waphopha ukuthi uthingo into engiliigone, kodwa ngesikhathi uthingo selilele phansi langena esifubeni senkosi yamakadla bhala incwadi lathina ntunyazi. Akekho uShembe ubekwa umuntu. Njengoba silapha nje mathama enkosini, njengoba sibuthele lapha nje ngiyacela nakhe engubuzayo wonke umuntu mhlamba kubheke ngiyayibuza ukuthi kudalwa yini ukuthi ubaba njengoba ehlezi lapha esitalweni uyasisiza, siyaphakama siyabonga senza konke,
kodwa kusakhona amadimoni akhokho bafaka isandla la kubaba ubaba ahlukunyezwe enebandla elingaka uthina silinde ukuthi ubaba sihlele njengabantu ababuka ukuthi ubaba mhlawumbe fanele ubaba aze akhishe esitalweni kanjani ubaba simasiphi inkosi le msebenzi engake ezonyazi iyo soyiba kanjani thunyaza uNkulunkulu ngakho mangibheka befanele sihlele phansi afanele uma behlupheke phethe amadoda angaka khuluma uhlupheke konyazi mina njengoba sinjenje siyabonga kumnandi siyabonga bantwana abahle basezulwini njengoba sinjenje sithi nyazi lesulu uNkulunkulu baba sithi baba nyazi lesulu uyinkosi yamakhosi sithi ngaphandle kwakho Nkosi yamakhosi singenze lutho siyacela baba singabantwana abancane njengoba nobaba usitalo wethu ubaba umkhwanazi weNABACHU esiyalile esifundisile ukuthi phambi kwakho asise inhlonipho siyacela baba sisebenzise lo nhlonipho lapha sishelele khona sicela Nkosi intethelelo kodwa bengithi asibe nonyazi Siyabonga ukufakaza okuhle lokumnandi sikuphiwe inhlayisuthi inkosi zibabusise. Sizovala inkonzo yethu yamanje nesitabelelo sesithupha 6 sicela umshumayeli ukhumalo wakhona lapha ekhaya siholela isitabelelo Nkosi mbusise. Nkosi usipha amabangcwele. Ah
Asibonge. Asibheke enkosini. UNkulunkulu okhokho bethu. UNkulunkulu wamakhosi nezizwe zonke. Shembo ngcwele. Baba sihlaba phambi kwakho sizindlela singaboni. Siyona nsuku zonke. Sicela baba usigeze insipho yakho engcwele sezulwini. Usithathele konke abacalisi nawo. Senze sifanele ukubizwa kwabantwana bakho. Besifundisa ukholo. Siphe ukuhlala emsebenzini sikwazi ukuhlonisa okuhle nokubi. Siphe ney'nhliziyo ey'bekezelayo. Senze singalinge wayini zomhlaba ey'phelayo. Hlala nathi ngey'khathi zonke. Siphe iy'nhlalo zethu seney'busiso. Siphe amandla ukunqoba yonke kwemadimoni. Sichithele izitha zobuNazaretha. Khulise kugcwala umhlaba. Siqedele uphofu emzini yethu. Singadingi singesweli manje naphakade. Amen. egqwebisa amaphekula ikhuni unyathela bethi beyafika basemhlabeni amavi abethane ngokuphindelela bethi guqabadele usihlangu esinjengesishingishane esixosha amacala unani maphekula bayabhembuluka abele bekhokha ubhungu lapha emaphepheni usambatheka unganekwana kuyasaba ixoxelana unyathela bephika umagquma namathafa inkosi enyuka imango kwangathi kusemathafeni uNkulunkulu wasemhleni onyathele ngoduma abasemhlabeni beshwabadeka abambize eDurban ayikhothi kwadideka amajaja unachazo nontanda kubuka bezenzile zonyazi imalanda zimhlophe emkhumbi yasemtateni wesela ukutatanyiswa ixoxela amagwaba bexhobana phesha kulasekulanditha wa-Obama enhlinte abantu abamnyama ididandidani abadida abasemhlabeni abakwazi ukubona unyazi malivele ezulwini uzulu elagiya ngamafuba kelagiya ngomoya bezothatha le mjondolana amatende loyiphocenandademu bantu base-Afrika enagezeka isisila somsona embaba lokwadlula unyazi bethuthukeni olubesethola uphaphele gwalagwala kwabakalifaka ngebheke kwabheka bezayo bafika ababhabhadisa abalotha omhlaba ngengilosi zezulu amashesha angena abasemhlabeni abafunisa ngaba bangena ekhosombeni bathinda bamiste mangamthethwa yaphenduka insemo isibi ngokhande indaba kavokuzwe abantu ubuthelezi ayaphenduka insemo isibi ngokhande zona abantu ubuthelezi bazofika kwamkadlula ukwambela mhlophe uyoqotha uzuku uyofika usho ukuthi wabamela kanjani abasemhlabeni ababephika indenya ngasezulwini onyeze ngasezulwini umagamegame baphilisa abanosiza umphonsi wasizembendeni maqede basuke bephila abasezulwini abasemhlabeni beshaya mhlaka abasemhlabeni inyanga bengaphathi izikhwama ezinyanga ephathi ikhwama inyanga bengathuthi amathambo ezinyanga ethutha amathambo inyanga bengafuna mbulamlobo esinyanga ifuna imbulamlobo umthiliza ndonga ezesitezi sasethu sidilo betsifotabo longeza abaphathi bembokodo engana lapho ongafonele khona umbabhadisa amakhosi ezizwe ngawagumede kwamakhasi wayibhabhadisa abantu bakamlimela abamzonga ngendaba abamzonga wadumo wanyuka kwamjuka abamzonga ngendaba abamzonga wadumo inkosi egunya amakhosi ezizwe eyawagumede kwamakhasi fika luzudumo wathi wanyuka sekrishwa bafika baluzudumo abasekenyezi bafika baluzudumo abasemziphathi bafika baluzudumo wathi udumo phakathi lokabaguma